Rero bakunzi ba Samuzoti imbanje kubasuza nizera ko meze neza. Bibutsa bakanda subscribe, like, share na comment kugira kweza kubona amakuru ku gihe. Baritazari Ngwaga wo muri Equatorial Guinea waciye ibintu aho hajyaga hanze amashusho 400 amwerekana sambana n'abagore 200. Ubumwe muri bo witwa Kristela Chama yamaze kumujyana mu nkiko. Kristela Chama umwe mu bagore bagaragaye mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga baryamana na Baritazari yafashe umwanzuro wo kujya kumurega amushinja kwangiza isura ye. Uyu mugore yavuze ko bakundanye imyaka 4 ndetse igihe bari baryamanye yabanje kurwanya ko yamufata amashusho, ariko Baritazari mwizeza ko azahita yasiba, none akaba yaramutengushye akanga kuyasiba kugeza igihe hagiye hanze. Yakomeje avuga ko aya mashusho akijya hanze byangije isura ye, agaciro ndetse n'icyizere abantu bamugiriraga, akaba ashaka kumenya impamvu Baritazari yakomeje kuyabika ndetse n'uburyo yashyizwe ku karubanda. Baritazari yajyanwe mu nkiko nyuma y'iminsi mike yambuwe inshingano zo kuyobora ikigo gishinzwe iperereza mu bukungu muri iki gihugu ANIFI, ndetse yamaze no gutabwa muri yombi. Ni mu gihe kandi bavuga ko umugore we agiye kumwaka gatanya. Rero uyu nguyu akaba ari umugabo Baritazari umaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho yagiye aryamana n'abagore benshi batandukanye akafata amavideo akagenda yashyira ku mbuga nkoranyambaga. Rero nk'umugabo iki si ikintu cyakamuranze, agakwiye kugira indangagaciro. Rero yanga akaba ari akwaje cyo ku Samuzoti TV. Mbibutsa bakanda subscribe, like, share na comment yakweza kubona amakuru ku gihe. Thank you.